Kalalong galat kalenti kebala pelilat ya kawai ke kenhuni lekai football na Nongpo Riboy District. Kabla tip kum ke Downgate Football Club kabala yo ban let lekai sya ke Summer Football Tournament Hadimapur Nagaland kum ke kenhuni lekai kabala sya khot smubha lene ke invited football team sya ke Teki Lumpung. Kene ke Lumpung lekai football kedek bala penilekai ya ki hybrid senrang ki bahpo khat san snem kerta kabala peniat daga Dimapur Sports Association kedek Lumpung kebon penilekai hagi laisi lenter kebon sedang nadu khatsau khatsan bat khan riu tarik unai tung arhajar arpon riu kebon penilekai hamadan nilekai jong ke Dimapur Don Bosco Higher Secondary School Hadimapur Nagaland. Ya kene ke kenhon ban lekai sya ketik Lumpung Onilam daw samla David Marweng udah head coach jong ke kenhon. La ban kedau ba ke Downgate Football Club kedai ke kenhon lekai football napo ke Jelame Ghalia ke belalong ke ladu ha ke Lumpung lekai football ke hybrid senrang ke bapo khat san snem kerta na ke Lumpung lekai ke hybrid ha Assam ha banai beladap ke belatip kum ke Second Youth Development Football League Arhajar Arpun Riu All India Invitation Football Championship Hamadan Hajo Mini Stadium ha Assam kabla peniat daga Rihan Excel Foundation. Kum ke jingai mensim rengkat ke jingai jingkersan ya kene ke kenhoni lekai ke hybrid. Nominated MDC ke KHADC na nongpo uba Matthew Kenneth Makodo henne ke step oleh liban ai jingirap ya kene ke kenhon da ke jersey bat ke jingirap ke balong kum ke jingai mensim bat kersan habagi hybrid kibat long kalawai kimi na ke bentagi kam ki babaha. Uba Matthew Kenneth Makodo oleh liban ai ya kene ke jingirap sya ketika kenhon ha madani lekai ha ke por men step Hakapor ke bagi negi hybrid kidang yekilan met rengkat bar usamla David Marweng kumu head coach. Uba Matthew Kenneth Makodo haba jingkran lengkot hakapor ke bawa IT ye ke jingirap ulaong banamar ke jing UI jong u ye ke jing trang jong ge hybrid ban nilekai ke penlong ye ke mensim jong u ban i ye ke banirap ye ke kenhon ke bawa UI lengba ke jing tristom jong usamla David Marweng ban hikayeki. Wat lakam siam ladon gaskim ban penwang jingirap yagi kenhuni lekai hatu menta Henry ulah persang ban wat yagi lat kilenti ban penio jingirap na kebenta kene ke kenhun. Haga juga por ulai ke seneng ke kerau namar haba ke kenhun ke ban mi khmat syagi wei ki jela maki kila de ke dur khmat jong jela Meghalia baro ke wei bat ong makin riyak akor ke burom haba kilit ban lekai sya ke Teki Lumpung. Ye hoj la shisha ka tu kasien ka ba phi le kai Assam kai mi snam matang bakla bakun ra ro ka nam chu ka chim chop dadang men ha ka ni ro mo di job mo ka tu ro ko na jun ro ke job te ka ni ka pendap ya ka ben sim ka chonga ba hoj na ka liang chong I ba de vet pi ong ba Akabang ilik dak kai kuntu tang jersey ke baham liang kumdan. Te hoj la sisa nakaliang ke ngaro din bai ong bai iban kam ke jersey. Te ngaro ke sisa. Hingga don kanu ka skim lan kanu ke ba ila ban ai ndrei ni squad ni tu ipi akan ke por namar ba ngai isa ke jing trang ki ni kena rep. Pok ke lam ke jing I David Marweng Lina kata-katau nakaliang ke jonga nala persang kat talak bor ibut jonga na kebentapan IP kani ke jersey jahoj buat lah kamdei ke ba kenat adu kata-kata ndrei nganget ba ke si kan penyok mesim IP mo apa pi hiar samadan pindon kata ke confident ba hoj la sisa angkat kesap ke boleh ai kerpang ipi nak tunjuk ro kajing ai musim ke jong I Pak David kimi kikpa ya pi kena ki balik ya lek kai ke tournament ngamar tatien ba pinon ra ia kanam jong kajing job kala don lupa api namar tang ba pin lek mi na yeng balik jadi mupur ro ngakrai kata ro kala dek lupa kajing job dengan arta tin ban ong
ba anda pilapoi ketika jaka long confident wat ju tieng wat ju leran ndai kan mau tang ko wai pat aba pimi na ketika sinong kan mau ya ka kor ka buram ri ya ka kor ka buram ngat kai ngan chu ai pi kan nuksa mendang kenika World Cup ka badang yat mentaro pi na pleng ki player ki bami na ki ri ba per kawai ka ri te ka ba per ba pakta ka ke Japan no ke Japan dei ke player jong ke Japan kiri ya ke buram ke jong ki ka akor ke jong ki te balong basu tenat kalong ba abai ni jor pat ki wai pat ki player ki wai kiri ya tho ba ki player jong ke Japan hadin ba kiladap ya ke jing lek kai hadin ba kiladap mo nadong syadong kilum kilang ya ke kamera ke jong ki bat ndai tang kataru andre ki nongon pek kai ro ki kira ki tu ki garbage bag ban lum ban lang ya ki jabok ki jakria manik bu ya ki ka jaka ka badai te ku mangitip bakari kasi jongi ka dai ka ri ti belai ka ba ka ri ya ka akor ka buram te ma piro apa pimi na yeng voice ti ka jaka pen i ka nuksa ka bah bat kawai ka badan kam kalong ba o iran kam ya confidence ngam artatin ya kata ndeken mau begitu belong ki brio ki basmuret ladang idon kan dia mesim juga jus muret ndai kemut ngela job lupa ya ki brio ki ba ya lek persa iki dan namar kata nga kwa ban bu ipi kan ni kapor ba ngobha kum ki players jong ka downgrade ki ba represent ya ka downgrade nong po ki represent om tang ya ka downgrade nong po represent ya ka nong po hi parapoi ya ka riboy district bat kum juro ya ka state jongi ya hoi nga ai ke jingero iki nong yalam mo kam tam iba ai met bat man sim ibam tengkai ya ka por ke jong i bam tengkai ya ka pisah ke jong i ke jong lot ke jing sep ke jong i dan rai umdan bayu i kan ya dan rai nga sungoban ai kublai pi bat david bat kam tam iki kimi ki pa jong ki ki ba sha ya pi ba kiman lek kai man ka step le se ki ba pendut ya ka pisah rai nga marketin ban ong ba balut khambon gede ki kimi pa cekan ni ke penpau ba buat ki kimi pa kiro ki ai ka support ya pi te kublai sibon ni kiro bat kublai sibon ya barok ki berenta na ka benta ka jinglek ka jong pi man represent hang te hapo timupur te sai sisien na kitbok kit riang ya pi barok ki players bat ini coach ma untuk assistant coach ma ai kublai ru assistant coach iba judan rengkat lembat pi ki players dengan mam artatin ban ong pok ka jingelam ka jung i la sha ngila la ban sei ya ki players ban non ra ki jingjop ngam artatin ro ba pi non ra ro ya ka jingjop akan ke tournament ka banuan te tang da kini kentien ngai ku blay pi te kum kadak jong ka jing simentalem bat pi ki players bat ki nong yalam jong kani ka club ngadon ya kani ka jersey ka ba ngila ka friend karpang